Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi laboratoriya shinig'imiz tish emalini modellashtiru. Tish emali juda bekkim zat bo'lib, buning modelini izlash uchun bizlar tishning emalina yaqin bo'lgan mayekdan foydalanamiz. Laboratoriya shinig'ini izlagan kezimizda xavfsizlik texnikasi qoidalarini albatta amal etishimiz kerak. Laboratoriya shinig'ida foydalanilgan zatlarimizni tatib ko'rmaymiz kerak. Bizlarga laboratoriya shinig'imizda kerak bo'ladigan uzoq vaqtgacha qaynatilgan, qabig'idan tozalanmagan 3 dona mayek, sirka kislotasi, ftorli suv og'iz shayi uchun ham o'zlarimiz qalagan bir suyuqlik kerak bo'ladi. Ham shisha idishlardan foydalanamiz. Shisha idishlarimizning og'izlari yopilishi kerak. Shisha idishlarimizga bir danadan mayek solamiz. Birinchi shisha idishimizga sirka kislotasini quyamiz. Ham üstüne bastırıp koyamiz. Ikkinchi shisha idishimizga bo'lsa, mayek solgan shisha idishimizga og'iz shayi uchun kerakli bo'lgan ftorli suvni quyamiz. Onu da üstüne bastırıp koyamiz. Üçüncü mayegimizning ustine bo'lsa, o'zlarimiz uyrenuvimizda qalagan bir suyuqlik quysak bo'ladi. Men bu uchinchi idishga koladan foydalanib o'tirman. Endi bularni og'zi yopilgan holda 24 soatga qoldiramiz. Aradan 24 soat vaqt o'tdi. Endi mayek suyuqlikdagi mayeklarimizni olib ko'ramiz. Birinchi stakanimizda sirka kislotasi bor edi. Sirka kislotasi mayekning sirtidagi kalsiy karbonat bilan reaksiyaga kirishgan ham ko'pikchalarni paydo etgan. Men sirka kislotasini boshqa idishga olaman. Mine ko'rib turganingizdek, sirka kislotasindagi mayekning qabig'i to'liq erib ketgan. Ya'ni ikkinchi idishdagi ftorli suvimni boshqa idishga quyib olaman. Ftorli suvdagi mayek qabig'i bekkim bo'lib turibdi. Uchinchi idishdagi kolani boshqa idishga quyib olaman.
Міне көріп тұрғаныңыздай, коладағы майық қабығымыз реңін өзгерткен һәм ода жарықлар пайда болып бастаған. Енді майық қабықларын езіп көреміз. Майықты бөліклерге бөліп көреміз. Сірке кислотасындағы майегіміз. Мінекей, дерлік қабығы қалмаған, ол еріп кеткен. Міне, аңсат бөлінді. Екінші, фторлы судағы майық қабығымыз. Майық қабығымыз беккем һәм тынық болып тұрыпты. Яғни, езілгенде қиын езіліп батырыпты. Үшінші, коладағы майық қабығымыз. Майық қабығымыз реңін өзгерткен һәм бұл қатты болуына қарамастан бұған жарықлар түскен. Оны бөліп көреміз. Жұмақлап айтқанда, тіс эмалы жүда беккем болып, оған механикалық тәсірменен зиян жеткізуіміз жүда қиын болып есептелінеді. Бірақ кислоталар тәсірінде тіс эмалы жемірілуі мүмкін. Тіс эмалына ауыз қуысылығымызда қалған ауқат қалдықтары бактериялар тарапынан ауқат қалдықтары менен бактериялар азықланған кезде, олар ісілеп шығаратылған сірке кислотасы тіс эмалымызды жеміруі мүмкін һәм кариестің пайда болуына алып келеді. Ұсыным менен бүгінгі лаборатория сынағымыз жұмақланды. Диққатларыңыз үшін рахмет.